mana nih ya? Abah! Bah, kurang bah. Mau motor geus gagayaan, bah. Lain gagayaan lolos rem. Aduh, jadi cangkeng. Maknya bah, aduh ya juga potong nih. Astagfirullahnya. Muruk ke mana tuh ya, bah? Sugan aing tulungan bawa aing ka mana? Bidana geuna rutup ya kieu mah, bah. Aduh. Alah, pangokeun aing ka bidan. Bidan di mana nutup bidana ya kieu mah. Jadi cangkeng atuh. Hati-hati atuh. Bisa naik pede. Main enggak maksakeun. Alah, kumaha teh? Ya, angkatkeun. Ayo, gerak. Sing tarik muntah. Heeh. Ada si Abah aya wae. Orderan ya. Nah, ini ya. Neng kokom. Nit ah. Mer KPB. Gehu teh 5 siki. 5.000. Kopi tah hiji. 10.000 jadi 8.000. Ieu wae tadi tah. Ieu hiji, barayo. 10.000 jadi 10.000. Ebe. Kieu suragana. Ya. Nuhun deh, ya. Sekarang neng kokom. Oh iya saya. Oh. Ini bah helmnya. Oke papa saya bawa. Oh, iya nggak apa-apa. Udah. Sesuai aplikasi ya, Neng. Iya bang. Oh iya. Kakak. Di sini, Pak. Iya. Dinas. Dinas kok sore-sore. Berapa mas? Sesuai aplikasi aja, Pak. Ya udah. Gak ada uang pas nih, Pak. Ya udah gak apa-apa. Ambil aja kembaliannya. Makasih. Wah, orderan lagi. Habis nulungin si Abah kok banyak orderan ya. Semakin bahagia. Mana saya iya ojek tuh. Woi atuh bang. Mana ya berang? Sama Neng Bella ya? Iya, woi ya lah ini. Sesuai aplikasi ya, Neng. Kami di market ya. Siap. Yuk, ulang dila. Berang. Nyarekan. Oh, minimal. Neng, Neng. Ongkosna. Lah atuh. Sok janji. 20.000 ya.
kasih 30.000. Si Mamang teh ka mananya? Pakai hijaunya. Ya, Bener di sini, Mbak. iya Mas. Kok di sini? Saya habis putus. Saya di sini healing. Kasihan amat, Mbak. Iya nih. Uangnya, Mbak. Masih. Ya.